d'abord hay goto fi daranagol leydi mundi musibe an aduna ko continuité an sa yehi han a waɗi ɓey nguure hande kadi ko an woni père de famille on hande kadi hiɗa do'a andude ko Allah halfimma ɓen ɗon an hiɗa do'a veeyude ɓen ɗon sabunadema si tawi hawri tun ko faalaɗa vraiment koye aduna on kontin ko ma an kadi darana avenir ɓen ɓiɓɓe ma ɗon darugol non avenir ɓiɓɓe ma ɓen hina ugginagol ko ugginiɗa ɗon tun inna an on ɓayɗa jogi contrat de travail hiɗa jogi ko waala a haajaka hande kadi non hina non d'abord enen koye yaltuɓe ko hay mawɓe men ko yaltunoɓe ko hondu yaltinnoɓe ko jakku yehi han en hewti ko tawata ni joni fayda jaggu ngun ko ɗum woni joni hande kadi lutti si tawi en jaɓi kono en hetti hoore men en heɓi liberté en wawi instaragol ko leydi meɗen yimɓe buy arti lagine darni waɗi piiji buy hande kadi lagine tawi woni leydi ndi yowata yewde arta sans probléme ɓay Sékou Touré feƴƴini yehi han en avance seeɗa tawi joni élection waɗete yimɓe yaha haysi tawi hawriɓe wujjay ko ni e ni modi hiɗen andi en fop ko Ba Mamadou Allah hinno ko Ba Mamadou findini hakkille jama on ko yehi e gon sengo yimɓe ɓen fop darti ɗen andi Ba Mamadou ko dartotono ɗon ɗen hande si tawno hara nun ko fewndo ko Ba Mamadou wonno dartade Lansana Conté c'est à dire waɗa koora koore Lansana Conté est ce que si tawi hawri ko fewndo ɗo est ce que ɗum no wawi wonde fewndo ɗo ɓeɗo ɗen ɓe holli en wondema kamɓe si ɓe nangi sifa Aliou Ba ɓe maroyi ɓe accata goɗɗo si ɓe nangi Habib Marwan ɓe maroyi ɓe accata hay goto si ɓe nangi Fonike Mengen ɓe maroyi ɓe accata hay goto si ɓe nangi sifa Ceerno Mamadou Ba Pitain ɓe maroyi ɓe accata hay goto si ko fewndo ɗo nun ɓay haray hande ngu jamanu ɗo ɗen holli jasere parce que en holli jasere il faut le dire hande kala ko waɗi yimɓe ɓen no jooɗi no ƴetti no dewti e hoore sellu dalen la majorité ɓe hinna yo sellu ɗaɓɓu doole ɓe hinna yo sellu memmino yo sellu waɗu ni ɗuma démocratie laamotako ɗo kamɓe ɓe yejjiti na sellu je leydi ndin kamɓe ɓe yejjiti c'est à dire leydi lagine ndin sellu yaha e accandi kamɓe ɓe yejjiti c'est à dire sellu no jogi 73 ans kamɓe ɓe yejjiti ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko honto artoyta ko honto ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wurata kamɓe ɓe yejjiti ɗum fof kamɓe ko fi maɓɓe tun kamɓe c'est à dire yo sellu yaw sa réglana ɓe ay probléme de foyer maɓɓe on ndaare tun hande par exemple ɓe fuɗɗike mouvement de soutien ji e nder aduna o fi Mamadi Doumbouya jaati wano Sénégal mi nani ɓe fuɗɗike ton kadi ɓe mottodiri Sénégal ton joni ɓay ñanden ɓe wonnoɓe wadde ɗon serag fi Ousou Falima ñanden Sénégal ɗon ɓe hersinama ɗon on yiiɗon ñanden ko ɓe raɗa ɗon nokkel ɗiɗi donc yimɓe ɓen kadi on yi kadi yawɓe ton ɓen on yi yimɓe yawɓe ton ɓen a fewɗinta c'est-à-dire a wawata famodirde ɓen ɗon ɓen ɗon a yiiɗaɓe tun ko ɓe jooɗi ɗon hiɗa andi ɓeɗo na famodirteɓe ni ɓeɗo ɗen c'est-à-dire on doit même pas compter sur eux par ce que si tawi hawri beteke ko yimɓe famodirteɓe inneɓe a yooni ko ɓen ɗon ko raɗeteɓe tout court ko yahaɓe tout simplement inna onon on jottako ɗo yalteɗo voilà ɓay noon ɓe hersinirama wano noon ko honɗum ɓe waɗi joni ko yewgol tawta mouvement de soutien Mamadi Doumbouya saabu honɗum moɓe wonno daranade on inni Bamba e Doumbouya ko Doumbouya bambata voilà joni noon Sénégal kadi joni Guinéen ko woni ton kon mi nani hay délégation ambassade on consulaire immi yawno tawa nden jonde ɗon donc si tawi noon joni hawri onon kala ko waɗi ko sellu hoolorɗon onon lagine c'est-à-dire jibinande lagine fof ƴetti fof joni watti e juuɗe sellu yo sellu dara ɗon minen France ɗo par exemple si tawi CNRD no organise ɗo goɗɗum min yinnata dey yo sellu ar walla min yinnata dey sellu modi arnodditanamen o jama ma ɗum sellu ɗaɓɓan men dol ittan men ɗum ɗo non sellu jeeya lagine il faut que andon wondema onon jokkuɓe selluɓen on tardi onon jokkuɓe sellu wigol sellu yo dartana on yo sellu waɗan on ni on tardi